Dan ke Nabi alaihi salatu wasalam, barang siapa membayar zakat fitrah adalah baginya dengan tiap-tiap satu biji yang memberi ia akannya biji 70,000 mahligai. Allah getak le tabah 2 hari ber padu bena kan sina ber 70,000 meligau nya mana nah baik je ke muskil bagi drone nafsu yang na gebi li Allah kedanya jina padu berapa 1/10 nya 1/10 nafsu yang gejuk hanam pupu mah dedum rumah kana sabah biraya adana sabah tu ibateli kana ibateli adana sabah tu ibirin kana ibirin adana sabah tu iban aceh perle alasanna oh enta jak kana rumah kana payah ba hotel nyan 1/10 tapi akal pi 1/10 nan 1/10 nyan lam akai kurinang sabah gejuk kuragam si kurang sabah akai gebuh kurinang si kurang nafsu si kurang akai kuragam sabah nafsu nyampi hitanya sabah nafsu han tu ha mumbe bi dumna raya mahligai ro akhirat nya meligonya panjang tip-tip meligo antara timur dan barat kepu bodoh kau tamah nafsu dumnan le meligo dunlan le budaya dari hansep sep tilam singap ketimbang tino di dunia